bodies also decay. Nii nagu puud, ka meie kehad kaovad. And Om Mani Padme Hum is sending a message Ja Om Mani Padme Hum saadab sõnumi of practicing compassion, kaastunde praktiseerimisest, love, armastusest and knowledge, ja teadmisest, wisdom, tarkusest. how to love ourselves Kuidas armastada meid endid and how to love others. ja kuidas armastada teisi. Om is the union of all mantra. Om on kõigi mantrate ühendus. Mane and Padme, Mani ja Padme, they refer to perfect wisdom and perfect compassion. viitavad perfektsele tarkusele, perfektsele kaastundele. Hum is the union of these two qualities. Hung on nende kahe kvaliteedi ühendus.